Hey yo guys, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana nje yase King Indlovu bafethu, as you all know, eyavele nje mfethu yaba nephupho lokuthi mayithenga icamera, ikhuphuke yegoli iyohlukanisa abantu abafebelanayo. Into engazwani nje nabantu abafebayo. Into engazwani nayo ama relationships abusive. Mawubona ngathi umuntu wakho ngathi kunenkinga, ngathi unesandla, ngathi kunjani, hamba hlukanani, ningaze niboshwe nifakana amacala nibe seyinkinga. Wozana ohlelweni lami nizonyelana nihlukane. I urge you South Africa, we love you, asiphileni, asiyekeni lento yo GBV nani bafowethu. Sisonke we are one. Yonke into eqalwa ngomlomo ilungiswa ngomlomo. Sisizwe simnyama asingabulalani sodwa. Asithandaneni. Into engiyiphushayo nje mina ukuthi abantu bahlukane ngothando. Hlukanani. Take me straight to it. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Got some demand to Mabuyu, Bampolunu, Stars. Welcome to Anti-Sacrifice. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. Hey! What made you go to ngivula kamnandi nje ngithi good evening South Africa. I know I'm overseas, it's in the morning this side of the world bafethu. Good evening South Africa, good evening Africa, Swaziland, Mozambique, Botswana, Lesotho, Dumelango, Zimbabwe, Kilerata Kauvela. As you all know, Namibia, where you at. This is Angsagufuni, the rest of Africa. I'm greeting you, the rest of the world. Sanbonani, King Ginger bafethu. Subtitles are back on King Ginger TV. Angithi simpiwe. Yes, so don't worry, wherever you are around the world, you will be able to watch this show and enjoy it with me, as I will be speaking isiZulu and our people will be speaking isiZulu. So don't worry, we got you covered, because 2026 we want to do things right. Subtitles are back and they're not going anywhere. Thank you so much. Today is another day. My brother ngipalelile uthi kumina King Ginger, I urge you my brother ukuthi ungisize ngikwazi ukulahla umuntu engithandana naye. Ngiyambuza umfowethu ukuthi kanjani ususola ngathi wayedlisiwe ngoba akazi ukuthi yena wafe. But uzosichazela my brother it's ngicela welcome amsondeze. Mfowethu, thank you. Cela uhlale ngapha mfethu. Unjani futhi? Ngiyaphila njani futhi? Ngiyaphila. Ubani igama? Igama nguSanele futhi. Sanele. My brother usipalelile uthi ucela ngikusize. Ngicela utshele South Africa yonkana uthi sitshele nezwe lonke ukuthi yini le mina futhi sangikusiza ngayo. Webhuti nginenkinga la. Khona usise engizwana naye sezizwana nje okuyisikhashanyana. Yeah. Hayi manje kule budlelwane bethu sinosisi. Usisi ngenyanga bengimnikeza 1.5. Oh, njalo ngenyanga nje usisi bekuphuma nje 1.5 ephaketheni lami ngihambise kusisi. Umcozulele emholweni wakho. Kule toho lele ngilitohayo bhuti ngikhipha nje 1.5 ngenyanga ngimnikezela usisi. Cha usizukila kahle. Hayi akunankinga ke kuhambe bengingabuzi lutho futhi. Hawu kuthi ngelinye ilanga sengiyathola ukuthi hayibo usisi unezingane. Hawu unezingane usisi. Siqala lento le akangitshelanga lutho mina ngendaba yezingane. Yebo. Akangitsheli lutho ngendaba yezingane. Sengiyabuza ukuthi hayibo wesisi manje izingane kanjani hayi le ngane lezi ingane zami kwathini ngithi hayibo ngemali yami pho wona songodlisa ingane engazazi mina. Oh lo. Yebo bhuti. Wena nje ingane engazazi mina bhuti. So wena ukuthola kanjani lokho ingane ukuthi nazi ingane? Shuthi kwenzeka indaba abona indaba zamafoni lezi. Yeah, nakhe angithandele lokho. Indaba zamafoni. Shuthi ngithola usisi ukhuluma nefoni.
khuluma nefoni azi lo muntu bekakhuluma nawo bani suthi ngiyangena kangiboni sayabuza uthi hayibo bapha abantwana bami ngifuna ukukhuluma nawo hawu kanti unkabuzele lo akashongo unkabi uthi unezingane masiqala senza lento yethu le manje ngabona ukuthi hayi nami ngiyibuza ukuthi awusengaze ngikhipha imali engaka kanti kwenzakalani ya kanti ngathi ubusondla nale ngane nalo auntie lo obekhuluma efonini nawo wonke umuntu useshintshile usisi usefaka amawiki usefaka uwikini jini usefaka oskin top into bekangazenzi uyangishintshela nje umuntu so ngiyabona ungishintshela ngemali yami ngishintshela ngemali yami ebhuti manje yabona hayi sekufika la ngonto hayi sengikhatheleke nami manje angisakhoni so mfethu yini into ofuna ukumtshela yona kahle kahle ke mase simsondeza cha usisi nje kufanele nje okoqala akangichazele ukuthi kwaseqaleni yini angabanga neqiniso kwaseqaleni ya ngoba indaba inqobo ila ekuthenini akabanga neqiniso kwaseqala wayesabani wayefihlana uyayibona ke inkinga khona umuntu ongafihla ingane webhuti ngoba lento niyayikhuluma kwaseqaleni ukuthi hayi mfethu nginezingane kube kumina ukuthi ngiyaqhubeka noma ngiyayeka lo ngikhishiswa le mali kanti ngikhipha isondlo angazi mina ya sikhulu uyayibona ke sikhulu ngisola ukuthi wena mfethu sikhulu ngeke awu sikhulu so njengoba beniza lana uThekiyendo za kwi-interview ngithe mina hayi ngiza ku-interview yomsebenzi akakuphelezele akangicela nje ungiphelezele wemama ngiya ku-interview nje yetoho sibone ukuthi izinto zizohamba kanjani manje ke mfowethu kunama option awuthula but welcome awusondele kunama option awuthula enginawo umama njengoba ezokuphuma lana uthe umama konje ubani igama uPhethuni njengoba ezophuma uPhethuni lapha emotweni ezohlala lana mawusumlahla sinama options amabili ukuthi ungathanda ukuthi sinibuyisele ngebhasi emuva noma mhlawumbe usisiphethuna simnika u50 asale sebambi ikhumbi la ayiyele pre ngoba vele uzobusumlahlelo ngasafuneli uthi ezokuhlanganisa nawe cha webhuti mpheni u50 usisi cha ngibona ukuthi singakhona ukuthi siphinde sihambisane sonke akayincenge webhuti ngamakhumbi welcome usekhulumile umfowethu ende akangaphikiswa landa uPhethuna ehle ebhasini lasekhaya mfowethu ukonile kakhulu uPhethuna so wena ubusumtholile nomunye umuntu njengoba usubona ukuthi wenzeka isilima kule relationship cha lutho bengingakamtholi webhuti angisathembi lutho angisathembi lutho yazi lesehlakalo lesi sikwenza ucabange kaningi ukuthi no inkulu le mali ubuyikhokha hayi inkulu ngizolo ngiphinda mfethu ngeke 1.5 webhuti angiholi nakangako ngaleso sikhathi kodwa ngithi hayi ngoba yazi umuntu umthanda webhuti wenza noma ngayini ngoba uhubhwa yilo uthando lo ukuthi ngiyamthanda lo muntu kanti awazi awazi uthi udlala isigebengu uthi uzomthola umuntu ozokuthanda hayi kuyobonakala bhuti sisi njani Ngiyaphila njani hayi Vukile sister ubani igama Petunia ubhuti uyasitshela lana ngawe the way omphethe kahle ngakhona na the way onithanda kamnandi ngakhona wena ungathini oyithandayo ngayo yena ugayi simple shem akatswafisi imali uyayikhipha mangifuna nokubuya endlini ubuya ngesikhathi umuntu nje womthetho yena u-street kakhulu unomthetho too much so maniqala nithandana ungathi yini wayithanda wena ngaye wathanda imithetho yakhe ngamthanda because ngambona umuntu odown akusiwo umuntu ohluphayo akusiwo umuntu othanda ukugroove nani ngathi yabona la ngisitholela indoda shem siyohlala sakhumuzi sibe right yes uma ucabanga wena u-honest kule relationship ngi-honest ngayo yonke into umtshele yonke into na uclean nje alright konta afuna ukukutshela yona mtshela manje lana ke wePhethuna khonto engifisa nje ukuthi siyixoxe njengoba usuchazile kubhuti ukuthi uneqiniso kule relationship yethu hayi ngizwa ngawe mina kodwa ke ngokuya kwenkulumo nangezenzo ubungangitshela ngani mfethu ukuthi unezingane siqale lapho unezingane ungangitshelanga ngazo wena uyizwe ngobani ke leyo ukuthi mina nginabantwana ngaphandle cha mina mfethu ngicela nje ungiphendule nje umbuzo abekho ngaphandle labantwana abakho
abekho ngaphandle ungasababeki ngaphandle abakho bungamtshela ingane hayi mfethu mina bengifuna mina nawe sijole sibe right. Hayi angikwali lokho mfethu kodwa umjolo njani uqala ngamanga zisuka nje ebhandeni nje kungayiwa ndawo nje ngayiwa ndawo bengafuni uku-introduce abantwana bami kule nyifinyifi le cha bengiyeke ngithi ngijojosa abantwaneni bakho ubuzongitshela ukuthi mfethu ngineyingane hayi ngineyingane ngisho mina ukuthi bengisafunda ukuthi umuntu onjani. That's why bengafuni uku-introduce abantwana bami. Bengisakufunda ukuthi umuntu onjani uzokwazi ukubathanda abantwana bami kanjalo na. Manje awungitsheleke ukuthi lo 1.5 lo bengihlezi ngukhipha nginika wena uthatha leyo mali yami wodla le ngane zakho lezongifihlela zona. Yebo. Ithi ngicocela wena ukuthi ngiyenzani ngaleyo mali ungipha yona wahlangana ndawo lapho. Uthi ngiyenzani isetshenzwa yimi le mali isetshenzwa yimi mfethu angithi wena uthe uthanda mina ene wena wavuma ukuthi uzongipha leyo mali uthi ngiyenzani ngayo ayifuni wena leyo awutorhi mfethu awutorhi ngithola ungatohi namanje awutorhi awuyenzi ngemizamo yokufuna itorho wazi ukuthi angisebenza ngithi wongazi ukuthi angisebenzi wavuma wena ukuthi uzohlala nami ungasebenzi wena sothola isalary la kimi usoyahola wena isalary into mina nawe savumelana ukuthi wena uzongipha leyo mali kumanje ngiyayifuna kumanje awukakayikhiphi uthi ngiphila ngani mina awubabi impela uthi ngiphila ngani mina lawa abantwana labo usebatholile uthi baphila ngani ungangiphi leyo mali ibhatili yazi ku ungangijwayeli lapha ingane mfethu cha bafowethu imani angithi wavuma ukuthi uzomnika 1.5 cha ngavuma angithi wathi emekshela wathi wena sister ufuna malini 1.5 leyo savumelana ngayo wavuma so inkinga yakho seyikuphi manje isiyathathwa le mali yena isiyokwenza abanye abantu mfethu engabazi mina ukuthi mina ngiyenzani ngemali wena awuhlangani lapha mina ngifuna imali kumanje ngiyayifuna ima awukakangiphi uthi ngiphila ngani no ayibhatili yazi kodwa usofaka nama-wivona ngemali yami uhlanganaphi nama-wivona usone-standard une-lifestyle wena yini wonke lo my brother wo ngicela umtshele ukuthi wena uze ngani lana siyeke manje le yelokhuzana mtshele wephethu mfethu mina ngicela mfethu lento lena mamelama sengikhulume uyijwayele lento yakho ukuthi ngithi ngiyakhuluma nawe ukhuluma ubani fanele lalela omunye okay cha mfethu mina into engikubizele yona la ilula ithini ngoba ngiyayibona nje lento yethu ukuthi angiboni ukuthi iyale noma iyahleza ngicela mfethu sihlukane ngifuna nje ukuthi ngiyakwala yabo lento ishoyo ngiyakwala mina kumele ngiphile ngani yayibona-ke into engishoyo Petrona yayibona-ke into engishoyo siningi le mali uyithatha mfethu yayibona-ke lento engishoyo lo mshwarensi uyaphela manje usophila ngami wena usophila ngami wena azange angitshele ukuthi yena imali azange benenkinga wathi uzoyikhiphi 1.5 manje sekanenkinga manje wesisi print i-CV uyofesa awungeke wavuma wena webhuti sengikhathele mawubuya endlini sengikhathele mfethu angisakufuni uyaphethuni yazwani yabona thuli uzongithanda ngenkani naleyo 1.5 uzoyikhipha ushuthi uzongibopha ngeketanga-ke nto angeke uzoyikhipha ngoba kho mali engizoyikhipha-ke mina uzoyikhipha akho mali uzoyikhipha yabo webo uyikhipha ngakhona usazoyikhipha namanje kanjani engasakufuni uzofile protection order mesuka la manga sangifuni yena mina sengiyamfuna-ke manje uzosebenzisa olwami uthando sijole sicontinue luphelile uthando Petrona luphelile Petrona luphelile ngeke hayi la mase kangijwayezile nokuthi ungiphi imali mase kazongitshela ukuthi akasangifuni ngeke yikho ungafuni nokwefuna umsebenzi yiyo le mali engikunika yona kumele ngifune umsebenzi ukhona wena kumele ngifune umsebenzi ukhona welcome sisi wami kunobhuti kunobhuti welcome la welcome 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 uzokunika uyilokhuzana 50 rand ukuthi uyogibela itaxi uyebring ngoba uthe ubhuti asisabuyeli nawe ngebhasi akasakufuni angeke nangumuntu wami hayi Petrona bona ukuthi uhamba kanjani nangumuntu wami bona mfethu ukuthi uhamba kanjani welcome uzokunika ukugcina imali qhubeke nempilo nasi isamba sokugcina sika 50 rand 50 rand yona uzoyithatha ngiyabonga webhuti mara nangumuntu wami sister angazi noma nizokha nobabili cha nawe ngathi cha usho ukuthini ngithi cha Petrona mina masuka la siyendlini masusuphuma endlini siyahamba sodroma imali ungakhohlwa angakungiphi imali uthi ngiphila ngathi usungihlolela wena usungihlolela wena ujwayele wena lento iyenzayo yabo kimi ufike epark hayi mhlola yami kanjani ngeke
kanti umuntu mathi asafuna uzwa angeke kanjani ungijwayeze i-lifestyle maqeda lapho uthi awusangifuni uthi ngenze njani mina kahle Usekhathele, mana wephotune ufuna uthando noma ufuna usizo ngezingane zakho angeke cha uPhethuni uthe unganaki ukuthi imali yakhe ngiyenzani ngemali angithi yena uthanda mina Yeah. and kumele angiphi imali yena into ekhalela yona ukuthi mina ngondlela izingane cha ukuthi masenguya kazokondliwa uqalela ubani lifestyle ukuthi ngenzani i-lifestyle yabo yenze so nama levels wena ngemali yami mangithi ngicela ungithengele in wena uyahluleka so ngithatha yona leyo mali le ngiyazitshentsha ke still futhi unenkinga futhi ngikunika imali ufune eyakwenza okunye phezu kwale ngokunika yona uyangixhaphaza Vuma Phethuni uzokuphelezela uwelcome uyogibela ama taxi nangu umuntu wami usodlalile ngami kwanele mfethu ku right nangu umuntu wami Ku-right angidlali mfethu. ngawo mawufika endlini awuthole ngiphekile But akasakufuni. mina ngiyamfuna ke hayi wesisi hayi ngeke mfethu ngeke ngeke uvalelisa mfethu ogcina mfethu uthi asamfuni Phethuna mina nawo masuka la le ndaba izophelela uthi la mina na yabo mina nawo masuka la le ndaba iphelela la mina nawe siyathandana siyahamba siyendlini uyongipha imali ngihambe ngiyoyenza lento engiyenza yona Phethuna angisakufuna mina ngiyakufuna angeke uze ungiyeke angisakufuna njengoba yambona njengoba clean so yeah yimi lo njengoba athi uthe uzombheka umuntu. yabo uthi yimi sengulo futhi ngulo phezu Angithi kwalo nawe ngilethe phambi Sengulo. kwamaqambalaza wena uzotshela abantu wena Yeah. all world ukuthi wena awusangifuni ngifuna abantu balizwe usizi lami Yeah. ukuthi ngibhekane abhekane nani inkunzi ukuthi ngibhekane nani uyangiqola nje ilanga libalele ethi ngikutshele ngithi mina soze Hayi mfethu kuzomela ukuthi si-escort uSiphethuna ayogibela ama taxi welcome Siphethuna ngaba uyikuvalelisa endodeni yakho lokho angivalelisi indawo mawusuka la mawuceda le ngifinyifi uyenzayo la le game uyenzayo la Uzolinda kuphi lapha siyahamba eTexini? ya siyahamba mina nawe mawungafiki ngizokulanda la ngizokudonsa hayi bo sister uzoboshwa phela angeke umuntu wami lo uyazi naye yini wena lengake kwenza ukuthi uyitshela ukuthi usazobuya umuntu wami nazi kike sibhekane nazo emhlabeni wobhuti hayi izo zona lezi uyizwele futhi kanti nini bathembisana labantu uyizwa ake inkingi la emalini webhuti ila emalini Imona kanti wavuma kanjani ukujola nomuntu ukuthi uzomnika 1000 mina mfethu lokhu ngaqala mfethu ukujola ngikazi sikhulume ngemali imali iqhamukela yona igcinisiko yabo wena watshelwa nje ngiqala usashela ukuthi uzongimela uzongipha 1500 ngakuvuma lokho ngoba ngiyithanda ingane ngitshela ukuthi hayi nanga umuntu nami ngimtholile sokwazi ukuthi sikwakhe sibomndeni sibe right bengingazi nami ukuthi ngijola neqola awukazi uyiskiphe nje inyanga lutho mfowethu ithi ngena kimi ngibe ngiyithumela hayi wena wagoqozelwa ngeke ithi ngena kimi nje ibishona ngale ima awukazi uyibone mhlawumbe awuzizwa ngathi uzobuyela kuyena kodwa hayi angisaboni awusaboni Hayi, angiboni. yini uphalazile yini cha ngiphalazile kodwa hayi angiboni engizwela ngathi wagoqozelwa ngeke uzobuyela nekule ngane uyizwile ukuthi ngisho kanjani ngeke futhi singabheja inkomo unamanga uzobuyela singabheja inkomo futhi ngeke mfethu unesholo yamuntu luyani uthe wena umuntu wakhe thembeni shothi wagoqozela yini la kayithembile Shothi ugoqozela cha phela. lutho mfethu ngeke shothi uma ugqaqozela uyiboni uzoyiwe i-vote protection order hayi namanje ngangiphelezela kuyimanje soyenza welcome ngicabanga ukuthi umzali asimdlulise police station ngoba uzobuyela kulosisi bazobuyelana lo sisi ubehleka eyisho lento ethi lo umuntu wami ene ngikubonile mfethu ngendlela ubungafuni ukumbuka emehlweni ububuye ushalaze uyamsaba phela umuntu uma usungasamfuni umqonda ngqo sorry mfethu ngeke kuzobe sisize le ndoda mfethu awazi la mhlawumbe singayisa khona ngapha lokhuzanini noma siyobheka ngapha ejulisi ukuthi singathola ubabani mfethu noma kofaradeli ya mfethu aphalazisi nangoba ngoba ngathi bamgoqozela isobho lo ya ngiyayizwa na indlela yacasuke ngayo ukuthi akasam no awuhambe no welcome awungifake ebhasini awungene ebhasini sokudlulisa la eFaraday hayi siyakhona impushana esokutholela yona uthi ukuyiphuza ukhafule khona nje amafushana ame ingwenya esokutholela wona lapha siyodla inyama yengwenya le ndoda 1.5 awuniyayitika ame ukubone lokho mine
Ikho nje mina nginondlunkulu wami engazi kahle ukuthi nje ngimnika lesambe ngimnika sona 1.5 ngenyanga kanti uyathengwa yini umuntu hayi nina hayi man hlukanani King Ginger Cream de la Cream subscribers upon this channel Simpiwe do the right thing baba wami shendele bobo yelele salalala bobo woshi shipoposhi wonke lama relationship awufa ashise ngomlilo ashise ngomlilo lo ongqongqisa lapha eMelika onamandla ashise lama relationship ashise mayisana ukuphi ngiyathandaza ashise lama relationship abahlukane labantu mawukuthi lapha endlini bambelele escreenini uthi mabahlukane labantu ndeshandele bobo ololololololo abahlukane shipoposhi take me home Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Got some demand to Mabuyu, Bampoluyu, Stars. Welcome to Antisaki Food. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. Hey! What made you go to inkinga usekhathele isenge